ولی بینران بگمان سردانا پاپا در انجام نه بو هرما کردستان ام بردام دنارخینی دیگل کسات کن خدا نزمون کسات کن هیجا کو باش روشد شوپینن ناجی میوانه کمی گله هیجا های دکتر محمود عباس او سیاست مدارک عریق کرده لتکساس لامریکا دجید باش هایداری سیاست امریکایه امی جیب پرسین دکتر یکم جار دمات خوش به سپاس بو درفته طبعا تزانی روشالات ناوین ويكي قنبلة توقيت كريه هندي جارة دباقة طيبتي جناها راوش قالك تصعيدة دردورين مها مؤجرين همون لهف دخن أديان هفدو قبولنا كان توين سردس يندي قبولنا كان هر لستو يهفدو بنا ليه دفي دفرا پر آجرو پر آسندا بابا بشايكي معزز مكرم هاتا ولاتي ما قداسات كردنا بيتري 10,000 كسان دا وهاتا بريك خستن وأوي تأكيد سرهندي كيركو لفي دفرا بتني تعايوشا كسلمين وهمو بيكاتان دهايا سر آستی امریکا مدگاه امریکا کن بیجینگل و چه افرساتا بحث کرن؟ ستافرز اشتراج بینری دلارا بتایبت امریکا بجوه به شوکه گلی که خوش بل میزینه طبعا حتان هاولو تکاری بیجی بریار نگلی گرین در نکتنا بس سر انالیز انتینه کرن دواره کی دلیل میزینه تی خویا کرن انو از بهور دکم دکوی وی به چارچوبا انو هر کم یعنی انالیز او تکاری بیجی چارنیری یه سیاسی لید میزین انو پیش روزا هرما کردستانی د ریوبریا بایدن دا تی گله کی بهتر پاراستن وکا گوبرین ها مثلا بچلو یعنی بعکس گوچلو دواری دما ترامپ ده هاتن بتایبت اف هاتنا یعنی بابا فرانسیس د هرما کردستانی دا گران بوها که گله کی دواره دا خوشکت یعنی هاتا خویا کرن و ابا هاوی باندور اخوا لسیاست امریکا و یا اروپا و یا دولت گو ایرو چاوی خود برتن سر هرما کردستانی گو خرابونه کی تیده بکن از باور کمی گران بونه که گله کی بها چه بکی جبر دواری سیاسی دجی دواری دیپلماسی دجی که ایرو هاتا خویا کرن نو هرما کردستانی هرما که ناف دولتیه نه بس دواری سیاسی دواری اولی دجی که تشتكي قال لك بالكيش لفيدا هذا خويا كرن انه قداسه البابا فرانسيس را مسروك مسعود برزاني وقتي قدا خويا كرن انه او يعني هيزا هري يك امين بو رجلاتي نافين دا گو اول پاراستن خوین راجاندن جبونی اولی پاریزی و ایرود هرما کردستانی دا ای هرما هر یک امینه گو مافی اولات دا خوشک هاتیا پاراستن ازیدیا بگره کریستیانا بگره کلدان و اشورا بگره و حتی اولی دیج که یعنی یه بچوک جکی یه گود هندروی مسلمانه گو بلکی زوردستی سرواتی کرن ایرود هرما کردستانی دا با آزادی گو با آشتی که خوشک تینا پاراستن اوه خوشک قداسة البابا فرانسيس رهاد بياكرن أبا خفتن بتيبت يعني شعبنيري أمريكي شد وزارتا برافاني دبي شد وزارتا دربة دبي شد وزارتي جو إيرو تكليه وانا بواري أولي رهنا وبرشا بصين إنه هرما كردستاني جوا هرمي بيشكيشة وياجو هاجو مجارك يعني بيشكيشة ديمقراطية درجات نامين تمامي دبكن بتيبت جرانبونا هاتنا بابا فرانسيس الهرما كردستاني از بهورتكم دكوي واركي نبس هرميدة كوي واركي نابد بله دكتور از دخوازم طول امريكا طبعا امريكا تزاني بارا بتري مسيحيين حتى بايدن از بوارم كسي كي باوردار كاثوليك ايكش باوردار بابايا يعني لسر اصلي جهانا در وگلو كسات كا بابا چاته تا پیشوازی کرن چوارز لیت تا گرتن دما و سردان ولاته که دیگه و بوی آوایی تعامل تدت تا گرن يعني أبا بوفي دفري بوفي ولاتي كم معناه كده ده دكتور بثبت طبعا وقتي قلت خويا كرن انه سروك امريكا افيد دوايا بهورتكم ديروكا امريكا دا كاثوليكا يبرين هاجون كان ديبو اوش كاثوليكا طبعا بثبت ابا هارو لك دليزي انه ميزان دنا ريفبريا بايدن بلكي دواركي دا دواري اوليد ندواري سياسي دوله ميزين بجرانبونه كغلكي خورت دردا لغور برساتا يعني از خود ميزين انه
هرما كردستاني إيرو جوي واري إنه هناك شعبي خد بردايد جو بلكي مثلا وينا جواركي هرما كفيدرالي كرد بكنا دواركي ما بيجي محافظات هذا هاتنا بابا قداسة البابا الفي منطقة داخويا كرن إنه ما في ملطة الفيدي ما فكي قالكي درباس بواج يعني مطرسيا إنه هناك إيريشن سربينا كرن الآلية دي ده از ميزين إنه دولة أمريكية دولة أوروبية تكلية دولة دوريج كي هابونا يعني هابونا فيجران بونا كي جوي هرميرا جوبه ليكي وكم قداسة البابا نبس البغدادي تاني بميني وكا حكومتك بي هرما كردستاني دمكا جو جدابونك خصنا نقبا بغدادي وكا كدولت و هابونا هرما كردستاني وكا هرمكا جو ما في ولا بارسيا از خود میزنم انه يعني اباها دکوی چوی چارچوبه ده پیش روزا کردستانی و پیش روزا که گلکی فراتر ببی چه گوبرینها سردهاتا خفتن یا موتورسیک ده هذا دانين دقبل كي رولا وكي ببي از میزن انه ابا يعني هاتنا بابا نبس هرمي دقودي چه كيجا دولتي يعني چه كيجا دولتا ميزاني جرانبونك بوغارتنك دهندروي دولتي دواري دبلوماسي دواري سياسي دواري تكليه بنا دولتي را تخلقان اصبحورتكم ابنا يعني هاتنا وينا هبونا وينا الهرم كردستاني جرانبونا وينا ويد پیش روج ده گلکی گران بله دكتور طبعا تزاني همو اولين دنا همو اولين اسماني جدروان لروش خلاطه نافين هبويه حتى ولات ماجي بون منا ولات ماجي ولات پیغمبرايه گلکی پیغمبر لفر هبونا مسيحي ايكش بيكاتن رسان فيرينا بيكاتن مسيحان طبعا مسيحي حفت حتى 4000 سال بليانا لسردمي عاشوري بابليان تواجدان لفر هبويه بون منا سال 2006 بيتر نفوس عراق بيكتنا نزيد 2 مليون مسيحي الفيري هبون ليه بشتي 2003 سيستم النية عراقي بشتي صدام ناماي بيتر روشا مسيحيان خرابو لفيه جماري 300 تشتكي زارمانا وجهمو لهرما كردستاننا خريكي ولات مادي المسيحيان فاغلا بهمويان كوج كرن كوج بربونا آثار المسيحيان جهنانيين أسريين كبنار همو تنويران كرن بس هرما كردستان تاكي جه باراستنا مسيحيانا evet ta çan renk vedana ki giringe bu sererema Kurdistan'ı bu petir cankirna simaya herema Kurdistan'ı li cihana derve. Taybeti velatin Mesihî teda baladistin. Kak meyzena ew buxa kultura miletê Kurd kultura şoreşa berzanî ji dest pê yani berî berzaniyê mirva bapîrî wî ew najike tekiya berzaniya xwe her tim jikê parastina ola dikirin yani ti cara cudebû nidxisirna bera olada. Lê ev karê ha nedhate berçav û nedhate xuyakirin û nedhate seknandin ji ber got û şoreşek bû û gelek dijminê wê hebûn. Divê gelekê de wextê ku îrokê ku baba tê û Serok Mesûd Barzanî bi dêkomyenta de jêr didê xuyakirin çi qasî îro yani pêşmergê Kurdistanê çi qa xwîn rojandin ji bonî ve mesela ve Kristyan û Êzidiya wana biparêzin و çi qas îro mesela nisba va Kristiyana îro di herema Kurdistanê de hemberî got di Iraqê timamî de çi qas heye ev de komyentî hay got Serok Barzanî dana xuyakirin ji baba re bi taybet wê derkevê nav dewletî derkevê ser mîdya wê bidê xuyakirin bê çi qasî dîroka miletê Kurd dîroka herema Kurdistanê ji berê de jî ev tiştê heparastina li ser nesekinîne û hatiye veşartin. وی بدی خویا کردن انو کلتورا ملت کرد کلتورا گل سر درابه کلتورا دموکراتا یا گو اولا همچ کی وقت هفت بینی از ما هور دکم افکاری ها اف خویا کردن ها مثلا تدمیزین بابا به تیبت و بزن به چقاس ایرو کریستیان دندر دی کردستانی دمانه و چقاس دندر عراقی تمامی دمانه چقاس الویده هاتیا پاراستن و چقاس العراقی مثلا دبن دستی وای دیده چه شیعه به چه سنه به چقاس هاتنا کشتن چقاس کنیسه الویده هاتنا دمراندن و چا پیشمرگا او صلیبی وقتی موسیقی د صلیب دانی سر کنیسه وقتی گو آزاد کرد و چلو صلیب دانی سری کنیسه اوه ها تمام لبرچاون و بین خویا کردن از بهورت کم لوید دیروک تی گوهرتن نه بس دیروک تی گوهرتن یا دیروک تی خویا کردن او شاشبونی گو کتی دیروک ده او بشارتنا گو کتی دیروک عملات کرده هنو تی خویا کردن و اوه هاتنا بابا و اف دکومنت گو سروک برزانی جیره دانا خویا کردن و اوینا دی دینه بچابی خو طبعا نه او تنیه طبعا می
میدیا پیریا سیاست سیاسمداری یعنی انالیز سیاسی پیرنا شاورمند پیرنا افتمام سر بسکن و تمام سر میدیا بخین از بهور دکم لبیدری دیرو کاملات کرد خوشک و بزلالی بله دکتور طبعا پاپا باش زانجی کو سروک بارزانی سر پرشکا شرایل دیجی داعش کریه و داعش بگمان افسانه داعش سردستی پیشمرگه تشکایه پیتری 1600 پیشمرگه شهید بونه د پیغمبر پاراس نامو پیکاتان د تایبتی شر گرم لوان دفره بو کو پیکاتن اولی و نتوین جدال هبونه دکتور طبعا هناك بحث سياسه بايدن جيب كان سر عراقي بون منا كلام جريدن في بايدن كسي كاثوليك توزاني تشوا ليفر مسيحيتنا باراستن دهمان دم د تفاهمي جدي گل پرسا كردان دك او دبينا جي عراق برف چد چاي يعني العراق ايش برجوندين امريكا صناهيتنا مشك باران كرن تنا هنگافتن ارمانج كرن كواتا دفي روشه دا گلو تو سياسه بايدن لهم بر عراق چاد بيني هيك هندك جاف دير دبيجن سياسته كنرمه گل ايران ايش تن بويه وكي ترامب عاست تصعيد تن گريه وصايه نا كاك يعني بني هاجي قالك جارام قوتيا ريفابريا بايدن تجارة و سياستا ريفابريا نيا اوباما بمشيني ونيا ترامب بمشيني بتيبت ايرو سياستا كد نوا راسا برجوانديا امريكي ديش بباريزي بس بريكا دي بواركي دي تدميزيني قال لك خلال بيشا ايراني تديني جبوني جو تكليت نافرا ورا فقريني و يعني قفتوغويا او بيمند يعني بيواني بري دي سنه كسر بسكني بس بريكا دي تدميزيني وقت جو اخرتنا جارنا دكيت ببقى امي فقرنا يا بريا 2015 بدمك جو زاني جو ايران نافقر يا 2015 جبوني واركي جران بون بيشا بدي خويا كرنت تدميزيني دو بيش كرنا ايكونومي حتى انها تجاراج كي ندى يخويا كرن ويسر بهليني دارنا قفتو كون سرهات يكرن ميزاني انه جواري دير بيش كرنا ايكونومي كروارا كي لشكري ايريشي هنك بيسيوي كر الهندروي سوري ونومينا قوت مثلا انتوني بلينكن خوشكي وزير وي درفا داخويا كرن انه تش ايريشي سر هرما سر بيسي امريكي تشي بي امي بتاع بسطين وامي قربوني بصدن تدمي از خود ميزان انه او ايريشا قول سر بيسي ايراني كر هذا كرن هندروي سوري ده يك جوانا باراستنا هرما كردستاني بوجبون او يعني مش اوكي جو ابيت بون هوليري ومطاري هوليري يعني ابا هاد في باراستن از بهوردكم في واركي دواري اولي دواري سياسي دي قوم هو بغريدي هاتنا بابا فرانسيس لهندروي هرما كردستاني دكبي وارد از بينم انه باري وبريا بايدن تكليه بيناوي كردستاني رو غرتر ببيبك غوبرين هذا كرن ولبي دري دوي بكبي واشي ده وقت كو تكليب ايراني ربي كرن شب عراقي ربي كرن شب هرما يعني شب حكومه عراقي ربي كرن وبتيبت هبونا هرما كردستاني وباراستنا هرما كردستاني وبيشروجا ملاتي كرد ويقلك بهتر بله دكتور بيجاتون الميدانيين جرين كان از خازم لسرفيجي برسيب كم هناك بحث سياسات يجيب كان توزاني لفيدافري سياسات جرم بيجوتشون جي جرمن طبعا للسعوديه عربستان السعوديه بريا دمجميره كي امتر زيدتر جاريه حوسيان و هاد كم مشك باران كرن و بالافرين بالافرفان بيغمان جهنوين حيوي هاتنا استضاف كرن هاتنا ارمانج كرن توزاني السعوديه ايكشان ولاطيا بيوندين استراتيجي ديال امريكا انا ديكا ضمن استراتيجيات باراستنا امريكا برپسا پارازنا سعودية دبري چاندك امريكا حوثي لستا تيرور جي دري نابون توزاني جي حوثي كي پشتواني عندك بلي فان زعزعين دبري هي تو هلو استي اداره بايدن سبارتي ويكي چاد بيني گلو وكا كوم قلت اذا ريفابريا بايدن بتيبت السياسات خود رجلات نافين تمامي الجاري ايرو و يعني كاريبي جوا اوراقي غوبرينها ترامب لفخستبون دجمنو هغال كربونا يك ريزيدا برجوانديا ايكونوميه هاي بيشكش ليد ميزاند تد ميزاني قالكي يعني جرانبونا خنس ند دا سر بيسي امريكي لشكري يا تكيلي امريكي لشكري الجموينا نغم بو بايراني ربانيا بسعوديه ربانيا بقطر ربانيا المهم بيشقا سي قزنجيا بكيت ميزاني مديت تبيرا ما مثلا دسبي كده بيشقا دي بيوندي بسعوديه جريدان ها تقريبا زيكي 400
از بهوردكم جهاني زيكي 400 مليار دولار على اساس مثلا ده صالاغو جاك بكري وبروجيا بكريني افتمام دواري ايكونومي ده بايدن ايرو الفيدي في بملفات باب اوراق تماما دي سنه نودكي يعني او ميزان دنا بارتيا كومار بدريا ترامب حمد ميزاني واركي شاش بو نتك ناكبي برجوانديا امريكيه ده ونم استراتيجيه دي بيش روجي ده الجبر ولاش كي وقتيغو اد بيجن انه ريفابريا بايدن الهرمك وكهرما كردستاني دميزيني بچاوكي دي سرقو انه بچوچك وقتيغو همبري ايراني دني همبري تركي دني همبري سعوديه دني ندوي جران بوني ده لي دي سانكي دكبي وي برجوانديا امريكي ده انه جران بوني كجير دي خيا كرن انه فشارا وي ناصر ايراني بهابونا هرما كردستاني وي جران تربي فشارا وينا مثلا سر حكومه اردوغان بهابونا ايران هرما كردستاني جران تربي لبيدي وقتي قد تكليا بحوثيه رد كي سعوديه رد كي وقتي قد خازي اوراق بدي خيا كرن او فشاره كسر سعوديه انه او تكليا بترامب قد هات دانين دواره كيدا او تكليا بريك دي بين كرن وقتي قد ايرو ام تكليا بالدولتها او كسعوديه رياب امارات رجريدن ونسر بنجها بس ايكونومي تنبي وي بنجها كاستراتيجي دي جريدن يعني لبيدي وقت ملف هرمي تدميزين دستي دولتي ديره دردخي بله دكتور گلک سپاس طبعا در فتید نام دی پیتر بحث کن روشالات نوین بردام دو گواردنو و گوارتن دراماتیکی ده تو باش زانی گلک سپاس بوده دكتور محمد عباس سياسة مدار بيقومان سياسة مدار كرد لتكساس الامريكا ديال مبو دكتور دماتا باش به سپاس كم بين خير وخشيده